Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai bat ngepriang so bahai pi Syakimat Khubor mendaga janmir. Nyapashwa Syakimat Khubor naga Jylla. Ka school ba North Eastern Hill University mendagai kendo mau siang. Bat kan hapadeng ka Kim Khat. Hari kejing bamdan u Vice Chancellor ha office. Kejing enokam dangshan upro Vice Chancellor ke Shillong campus. Kejing bamdan registrar nangta su finance officer kat hado bagi kam kijam hapok ka school ba kelas akut lut. Hakabe day bat kene kinoilam jong kene hikai kinong turai bat ke samla puli ke school ba nehu kelen pinsngau ho menteri katran puli puthi ke sarkar Jylla uba lak men remboi ban war ikilat lenti ban weng ye ke jing jong kene ke school ba jong ke sarkar pedeng kebadan hanang ba Shillong. Hagenjat lenti jong ke civil hospital mau kerwat kebala kinjok menta lakat saus nem naduk bela bu yo mau nongrim bat saus nem naduk bela pelipat ba ya kene ke jaka ajing semar what happening ke jing duna ki babon menta on sumar ki nong pang kebadan yo kenyang appendix badu mau kesang dak bele dak lapa roscopic surgery ni ke basyuksang. Kasenjuk kirang bashnong ribohoi district hapua kajengalam jong president uba PB Kylleng hakat atu Kyllalyngkot arajar punriu Kyllalyngkot pinsngau hau deputy commissioner ribohoi district Abilash Baranwal halo kajing bampat pelak bisa by thitiar nagabenda kikam gladep Pyrthei ye skim Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme. Menteri Katrat Puli Puthi ke Sarkar Jylla hakat atu Kyllalyngkot arajar punriu lebatha ke officer jangkatanan bakin pak tin syaka pro vice chancellor ke nihu tura campus banwat ikilat lenti ibaga school ba nihu klekendo jing nakada ke jing Pyrthei u vice chancellor professor P Shukla la sauspa arpu arsing. Ka Sarkar Jylla klaraban kam pinbun shosho iki Boston ki bajulet shaw school balai on iki khna school na Kylleng ke school ke Shillong. Menteri Katana Puli Puthi ke Sarkar Jylla ba lakmen rembui hakijeng keran mikilar Pyrthei Khubor uloong ba tip satya yakadaw ba balai ka Migalai Transport Corporation klaraban pensange iki school bus nadu ka shitrek uyayong arhajar arpunriu. Nagajingla jong way ni ki home guard volunteer Klapen thop bria ki pulit jong kani ke Jylla jongi haki break bena bar haka ba ki break bena bar klapen sapriang he ko we ka video ya ka wala pen I bo home guard volunteer klapen tieng ki ni ki break bo na bar la do apisaru naki kom ka baidan kuna hadi ka sarkar klapen mi ko hukum babaro ki kali kamai ki hapan pendan yo tracking device haka kali jongki kitra bi kinongnya kali kamai na do ki taxi ki bus bagi kali tourist ki badan hakin hon kalau tip, kum ke Joint Action Coordination Committee kali punya kendo, yo Commissioner jong keterangan transport man penpau, ika jing persyak jong ki, jaga ni ke hukum, nama berkedai tang ki kali ki bakamai tang ke Jylla lajong. Kami Migalai Power Generation Corporation Limited haka kalai triu Kyllalyngkot araja punriu, lalu miki pait ba nong shoshnong, haka tain bernihat, ban pinsngau tho iki pait ba bakinlong ke pikir bahaya ladi. Batruban Sumar yak umtru hydroelectric power station kabalong ka Shlempimi boarding electric kabajustam yak boarding sikishnong kibadan hagathan bernihan mentapagnya pai Syaki Khubor nakari kalbaki election jong ka Brihan Mumbai Municipal Corporation Klanangjan ki armur kishipara kata Uyodav Thakre baru Raj Thakre kelanang penjur syok ya kejing alap election daga jing temu ban pins kem syok ya ke bank vote jong ki Marathi ban pinlim ya ke BJP ha ke election ka Bharatiya Janata Party kelapin kre ban kintiu kerdan ya working president jong ka Unitin Nabin daga betha ba unthep kerteng na ke bentaga kam president jong ka party ha ka khandai unailar ong Khubor na ka party Umit rang ba ka Jylla Assam uhimenta beswa sarma oleh penpau ke jing sngokya kalau ke jing long jingman padang shan hakri Bangladesh hak bagi Hindu kelangat hak jing shat hombor besyirkai ulong ba sarkar India ke yeng ringkat bagi nong shoshnong ritpat Hindu hakri bemarja UMP ka Janata Dal U Sharaja Sabha Sanjay Kumar Jha hakasni baar lekin thop persha ek jingkren jo noilam ka RJD ud Jashwi Yadav halaka election shaka yeng dar bathau an jong ka Bihar dak pinskam bakal yang persha kadang duna ke jingyo jingshanya niki pat ba ha ka election
Pelacipot ki beri kelaman sah hadin wakawai ka pas sorkar ka bakit yakin oleh nangwan kelak hongpong anapoi hak hong dong surok topsia ha Kolkata. Kedai ka bos ke kelak hongpong kedai ke badang mi napak circus Malaysia Science City. Ka Bharatiya Janata Party kelak herting ya ke sorkar West Bengal bad ke Trinamool Congress halo ke jingken no bagla thombor ya ke dekat jong ke National Commission for Women ke batokit halo ke jingsha thombor jong ke kena Pyrthei ha Uttar Para ha Hooghly district. Unoi lam ke liang persya ha ke yeng dal bar thauan jong ke West Bengal usuvendu adhikari ulam mudoi ha ke yeng bisha Kolkata High Court banpa ni ke jing tokit jong ke Central Bureau of Investigation halo ke jingken no bra thombor ke kali jong u ha Chandra Napu district ha West Mid ka Justice Suvra Ghosh kala priang ke jing ujor watla kampat bo ya Tarik ban syong bishar hadap menta. General Upendra Dwivedi, Chief of Army Staff, haka jingkran haka Jylla barkilat Pyrthei Khubor haka singbaar, ulong baga jinglang jingman jongat ha jete lamingi kamtam Manipur, kalioi ika jingman phabyang ka syong sup syong san namar bakam dan shu ka jingle shiliang khamat daki bor pahara. Mentapa inglapoi sigi Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Umid rang bado keri Australian Anthony Albanese haka singbaar. Lapin mana kumgas ni yang beriu hakari berok kawai haka arpu atri Kyllalyngkot arajar apun riu kumga jinglia buram ikelanan kibla do lega jong jing em haka jing sha sindet kuli ha Bondi Beach kebadan hanong ba set ni. Shisngi Shrabu President Donald Trump unlech Detroit arngut kinoi lam jong kinong India kibasa ha Amerika haka nong ba Michigan kila bu iki Khubor kiba ya pher bha kiba pen pau ika jinga pher jingmot hapo ki emlang sa lang halo ke record jong president ba ke jingkran ben ya kane ka nong ba u president ga South Korea uli jemong ulwan poi ha Japan haka sking baar naga benta bani shim benta haka jinga lang bat ka medrang ba do ke Japan ka sani Takaichi haka ba kini arngut kira ilam kini keren ika jinga day jong kini ki atli kiri bat kum joru ika jinga ken art hapreng ke Tokyo bat ke Beijing. Kinong tauan bakam rang ba jong ka United States kelawat lat ben penyepher hapreng ke India bat ke Pakistan haka jing ken lupa jong ke Washington da ka bapen kesan ba ke India om ke Pakistan kadang long ke parlok blaslam jong ke Amerika ha Indo-Pacific bat sabar jong ka. Kayim bisa jong ke soka preng ke United States kelabatha ki bo bedekmi ikinang wan buhai shnong bakin ai ke jing bisa benya yunong India ubla set ha Pennsylvania da ka bapen pau ba udai hok maniyo ke jing bisa ka babenya halo ke jing set jong u namar ba ula kem hapo upur usam jong keri Amerika bat umdai satya ubedang wan rong thamai nakapun. Ke North Korea kala bujuli no ki he officer ki bapahara yu Kim Jong Un hakini kisnam beladab ongga tanat penyaso jong ke Seoul hakas ngit hodin. Sangut kinong mikmat jong ke United Kingdom klapen pau ke jing ngok ya ke bakrau. Halo ke jing ken bian ye ki seng san Pyrthei blak tershan ke sorkar Bashipor bailam du Muhammad Yunus hakri Bangladesh shua ke jing penlong ye ki election ho bunai rempang dak baong bakari ke senjam kam kensnam jika jing betha na ka United Nation kumjuru na ka United Kingdom bat kiwe giri jang ke South Asia. Ka jing pelong ek election hagri Bangladesh klarang yai artat satang shibenai bat kat kum ke jing pen pau neki pat ba babun balang ka Bangladesh Nationalist Party ka blak kle do Tarik Raman kan sar napang ye ka jing job hakan ek election. Dikit Kyllalyngkot Khubor hakimat kimat tak jan miet Khubor.